Tamo ptice kako crkveću. Evo ovdje ima mali potočić. Evo vidite ovdje tačno je tu bilo nevreme i da je velika količina vode se ovdje slila. Evo i momci, a ja momak i devojka. Ja nisam očekivao nikog da će mi doći u kontrasmjeru, tako da sam ostao u ovoj lijevoj strani. Pa izađete na asfalt i ispred vas se pojavljuje Radaljsko jezero. I pozdrav dragi ljudi, ljubitelji vaše omiljene Motorevije. Evo danas konačno sam završio sa poslom, jedva sam čekao da se završi smjena, da krenem u vožnju. Za danas sam planirao da odemo na Šarenu bukvu, idemo istim onim putem kao kada smo išli za Sokolske kolibe, idemo prema Krupnju i na onom prevoju Stolice kod Krupnja, tu idemo desno za Šarenu bukvu, da vam pokažem jedan taj planinarski dom gdje je jako lepa priroda, gdje je izuzetno prijatno za odmor i za opuštanje. I nakon toga se spuštamo, ovo je kao neki mini off-road, spuštamo se kroz šumu sve do Radaljskog jezera. Ne radi. Kao što ste vidjeli, na Molovoj pumpi su stigle cisterne sa gorivom, tako da ne možemo tamo sipati, ali zato odmah ovdje u blizini ima NIS-ova pumpa, tako da ćemo ovdje ovaj put nasuti i poslije se vratiti da provjerimo potrošnju. Evo sipamo 95-icu. 191 je danas. Na 7,5 je prekinulo, sad ćemo da vidimo koliko će stati. 9,74. 1860 dinara. Praktikujem da odmah pomerim motor nakon sipanja, da može još neko ko želi da sipa da odmah stane. Izvini onaj broj tamo koji je 4. Hvala ti. Ćao. Evo 4. Hvala puno. Gorivo smo sipali, sada restartujemo ovdje na 0. To je to. Toplo, a opet i u momentima hladan vetar dune, tako da čovjek prosto nije pametan kako da se obuče i šta da radi. Dobri su, ostavljaju prostora. Podsjećajte sebe na žmigavac. Trudim se maksimalno da čim uhvatim malo krivine, to jest ulaska u raskrsnicu, da ga odmah gasim. Vidim dosta motorista ima. Danas valja lijep dan, sutra i narednih 2-3 dana najavljuju neku kišu i neko loše vrijeme. Ovdje često na ovom pravcu zna da stoji policija sa radarom, tako da povedite računa, ograničenje je 40.
Sada ću vam pokazati jedan put kojim ja obično volim da idem kada idem na ovu stranu. Sada ovdje desno skrenemo za Tršić. U nekom momentu ću vam i dati neke naznake gdje treba da skrenete. Ja sad mislim da je to ovdje još malo levo, znači imate ovu lijepu kuću sa desne strane i koš. Znači još malo nastavite pravo. Evo, zatim ide ova kuća novo izgrađena sa crvenim krovom. Preko puta nje znači idemo levo, gore uz brdo. A pravo se nastavlja za Tršić. Sad desno, znači možete opet u centar Tršića, a mi idemo sad ovdje levo. I sad ovdje na ovoj raskrsnici idemo desno. A ovim putem idemo u centar Korenite. Sad ne idete gore, nego ovdje levo kako prati put. Jako kvalitetan asfalt, ali ja kažem vam nema nešto pretjerano ni saobraćaja. A krivine su skroz ok. Iskreno ja nisam nešto s autom mnogo ni obilazio ove naše krajeve, više sada sa motorom i zaista jako lepa priroda, jako lepih predjela ima ovdje u našem regionu da se posjeti, da se obiđe. Tako da mi je ideja da što više ovdje ovih znamenitosti i lepih predjela snimim i zabeležim, pa kasnije malo da krenemo na neka dalja putovanja. Ali opet kažem, treba sve uklopiti, treba uklopiti i posao ako imate, ako radite i da bude lepo vreme i vremenski da stignete jednostavno. Evo ja sam sad odmah sa posla krenuo i dok sam nasuo gorivo već je bilo 4:30. Ali otprilike tako gledam da te rutice koje su, da kažem, kad imam manje vremena da gledam rutice koje su mi bliže, koje mogu da obiđem za nekih 2-2,5 sata. Pa eto, do samog mraka. Evo tek prvi auto na cijeloj dužini puta. Evo, znači sad levo tamo se vraćate opet za Tršić na onu raskrsnicu za Valjevo, a mi sad idemo vamo desno. Evo ovdje centar, mjesto Korenita. Desno se ovdje ide za manastir Tronošu. Ima i onaj video gdje smo bili u posjeti manastiru Tronoša, a mi nastavljamo ovamo prema Krupnju, to jest prema Stolicama. Ništa, to je to, ovaj put znate, sve ostaje isto, znači samo se poslije gore čujemo za odvajanje da idemo na Šarenu bukvu. Evo, polako se penjamo uz Stolice. Mislio sam da je zimska sezona završena i da rizla nema, ali eto malo prije naiđoh na tragove rizle, a jedino što je nezgodno što dolazi do prelamanja svetlosti, čas sunce, čas hlad i onda nisam baš mogao da ispratim, ali hvala Bogu sve prošlo odlično. Evo sad ovdje
loš. Evo imate ovdje planina Boranja, Šarena Bukva desno. Mi sad ovdje idemo ovako. Prvi put kad sam išao, ja sam mislio da je baš ovako lijepo sve asfalt do samog jezera, međutim nije. Poslije vidjet ćete od planinarskog doma kreće makadam, ali nije ni makadam, to je više kao neki šumski put gdje je sve ono kamenje, one izbočine po putu, tako da za ljubitelje off-road vožnje ili ovi ljudi što imaju kvadove, ovo je za njih prava stvar. Ja sam tada sa skuterom išao, sa PCX-om, nisam baš bio oduševljen. Drugar je imao isto neku Hondu kao isto skuter, ali je bila malo višlja od mog skutera, tako da nije mi se dopalo. On jednostavno je nizak, a put je takav kakav je. Jako lijepi predjeli. Šteta, kažem, samo što nije cijelim putem asfalt. Evo vidite, sad ovako vozite kroz šumu, znači milina, uživancija, lagana vožnja. Gdje vam se svidi kada bude lepše vrijeme, kada je letnji period, stanete, ponesete neko čebence i uživate. Evo opet malo rizla. Evo i ovdje. Sad da, ovo jedino može biti razlog zašto je ima, što je prethodnih prije 3-4 dana su bile obilne padavine i neko nevreme, tako da je to verovatno gore sa brda sišlo sve na put. Evo opet tabla desno, Šarena Bukva, a pravo za Mačkov kamen, znači lijevo Krupanj, mi idemo desno za Šarenu Bukvu. Evo, pogledajte vi ovo kako je prelepo. Ima dosta ovdje putića asfaltiranih i levo i desno što vode. Sad kuda oni vode ja stvarno ne znam, da li tu ima nekih kuća ili prosto vode kroz šumu. Jednostavno vi se samo držite ovog glavnog puta i pratite znakove, vidjeli ste, lijepo je obeleženo, znači sve jasno piše, tako da možete naravno i navigaciju da koristite, ali evo sad drugi put idem, iskreno se i ne sjećam puta, u jednom momentu sam se čak i zapitao da li je ovo pravi put, ali samo pratite znakove i to je to. Nisam tada ni obraćao pažnju jer kolega je bio ispred i onda sam samo pratio njega, prosto nisam ni gledao put, ali mogu vam reći jako kvalitetan asfalt. Ja obično to iskomentarišem u svojim videima jer opet za nas bajkere je to jako bitno da je podloga kvalitetna. Evo opet sad ovdje malo rizla se pojavljuje, ali prosto tako je vrijeme, ja imam naočare i onda i ne mogu ni da je baš u oči. Mogu vam reći, već se osjeti razlika u temperaturi u odnosu na dole podnožje, na grad. Sigurno za 1-2 stepena, 3 je ovdje hladnije. Tako da ću ja ipak definitivno obući ispod još nešto.
Sad ne znam kakvi su koferi kod vas, ja volim da imam veliki kofer i dok sam prije nekoliko godina vozio biciklo, dok sam sa biciklom išao na posao, ja sam uvijek imao jednu korpu naprijed, jednu pozadi. I uvijek ponesem ja i ako padne kiša i kabanicu i rukavice ako bude hladno, sve je to kod mene u jednoj torbici u korpi stajalo. Čak mi ni to nije bilo dovoljno, pa sam u jednom momentu i nosio i ranac na leđima, tako da prostora nikad dosta. I ovaj kofer kada sam uzimao, iskreno uzeo sam ga sa Temua, nisam sad, ajde, mislim, možda bih, možda ne bih, ali nešto mi je to bacanje para, sada dam 30, 35, 40 hiljada za kofer, to mi nešto, ne znam, bez veze. A ne znam, nisam ni istraživao da li od ovi kvalitetniji koferi poput Givija da li imaju sa većom litražom. Ovaj koji sam ja uzeo je 68 litara, tako da u nekim momentima mi je i on mali, pa sam dodatno kupio i bisage naprijed da ima dovoljno mjesta. Evo pogledajte, stvarno prelepa priroda, znači put kroz šumu. Samo kažem, evo, po ko zna, već sigurno 3., 4. put već pominjem, stvarno šteta što asfalt ne vodi skroz dole do jezera. Sad u momentu mi stade mozak kako se zove jezero. Sad se vi sigurno pitate da li još uvijek razmišljam kako se zove jezero. Jezero se zove Radaljsko jezero, nego sam samo za moment učutao čisto da uživate ovim predivnim kadrovima. Eto, to je to. Ovdje se asfalt završava. Sad kreće tu malo makadam, posle kamenje. Sad ovdje imate evo tabla levo. Mi ćemo poslije ići dole pravo za Radaljsko jezero, a sada idemo ovdje levo za Šarenu bukvu. Evo i tabla stoji, Šarena bukva, da vidite taj fenomenalni dom. Snimit ću vam, ima i broj telefona ako neko odluči, na primjer, da provede tu vikend. Imaju i nekoliko soba. Ja sad ne znam koji je kapacitet samog tog objekta, nisam nikad zvao, pretpostavljam, ali sigurno mora ranije da se nazove, da se rezerviše. Ovdje sad sa lijeve strane neko je počeo neki objekat, vjerovatno je htio za neki smještaj, vidim da ima dosta terasa, ali ovo nije završen. Opa, evo ga. Sad ćemo napraviti ovdje kratki predak da se ja obučem i da vam malo ovdje snimim. Evo ovaj dom. Čujte samo ptice kako crkveću.
Eto, dragi ljudi, vidjeli ste taj planinarski dom, Šarena Bukva. Sad ovamo ima neki put desno, ne znam sad tačno gdje ide, tamo ste vidjeli na putokazu piše kuda se ide. Uglavnom, jako lijepo ovdje ispred doma, samo što je temperatura, čini mi se, bar neki 5 stepeni ovdje još hladnije nego tamo. Tako da malo prije sam vam govorio o koferu i svim tim stvarima, da uvijek treba ponijeti sa sobom da imate. Tako da ako se odlučite da dođete ovdje u ovaj dom Šarena Bukva, dobro se obucite. Evo, sad sam morao i da spustim vizir jer baš duvo hladno. Vidim dosta građevina ima ovdje, ali sve je to nešto započeto i na pola zaustavljeno. Da li su ljudi odustali ili im je zabranjeno da zidaju. Mislim, jako ružno je ostalo, jako ružno izgleda za ovakvu prelepu prirodu. Sad, druga stvar što sam zapazio jeste da su mi obe baterije prazne. Ne znam kako, ja to nisam dopunio, ali ubeđen sam bio da sam, kada smo završili prošli video, da sam stavio sve da se puni, međutim, evo pokazuje. I to ne jedna, nego obe su mi na 20%. Tačno je to ono nevreme kad je bilo vjerojatno da su ovdje velike količine kiše pale i sve su ovi kanali ostali, zbog toga se i ona rizla dole na putu pojavila. Sad ovdje, da li ovdje ova blaža varijanta ili ja kada sam sa skuterom išao baš je treslo. A ovdje kao kaskade, sve ispod sebe vidite put koji vas čeka, kojim treba da prođete. Evo, ovdje ima mali potočić, evo vidite, ovdje tačno je tu bilo nevreme i da je velika količina vode se ovdje slila. Sad dobro je ovdje za ove, ajde ih nazovem off-road puteve, da imate dole zaštitu za hladnjak i zaštitnu ralicu za sam agregat. Sad možda mi malo i glas sad podrhtava jer baš su ovdje velike ove kamene džombe. Kažem zaštita za sam hladnjak jer ima ovi kamenčića i kamenja koje hoće da, tako da kažem, zvrcne, da vam ne ošteti hladnjak. Znači bitno je također ona ralica dole zaštita za sam agregat. Sad vi ne morate da idete ovim putem do samog jezera, ovo je samo moj prijedlog, ko želi, ko voli. Postoji drugi put, znači ide se tamo od Banje Koviljače pa se ide pored Drine i onda pratite, ima piše Radalj, to mjesto se zove Radalj i po njemu se i zove Radaljsko jezero. Ali kažem, ovo je jako lijep jedan krug da se napravi, vidjet ćemo poslije opet na Nisavoj pumpi da sipamo da vidimo koliko je to kilometara koje smo napravili. Ovo je jako lijep krug. Opet i dobar dan smo danas izabrali iz razloga što, rekao sam vam, bilo je neko nevreme prije nekoliko dana, pa mislio sam čak da će biti blata, ali dobro je, baš lijepo je, fino je presušio put, tako da suvje nema blata. Evo i momci, a ja momak i devojka. Ja nisam očekivao nikog da će mi doći u kontrasmjeru, tako da sam ostao u ovoj lijevoj strani.
Evo, vamo je bio čak i znak ograničenje do 3,5 tone zbog ovog drvenog mosta. Sad naravno, pošto je ovo šumski put, znači evo vidite kao ovdje možete očekivati ovako ove balvane pored puta. Znači polako, oprezno vodite računa, gledajte da ne dođe do neke nezgode. Sad ovdje je malo, valjda pošto je ravno, nije nizbrdo, voda je se zadržala, pa je ovako je blato, ali nema veze, svakako Honda ide na čišćenje. 35,5 km. Evo ga. Evo vidite, znači odmah čim izađete na asfalt, ispred vas se pojavljuje Radaljsko jezero. Sad ja obavezno ovako stavim motor ovdje, da može da se vidi i motor i jezero u pozadini. Eto ljudi, vidjeli ste i Radaljsko jezero. Sad ću vam još samo snimiti ovdje sam izlazak na ovaj glavni put. Također u Radalju pored Radaljskog jezera postoji Radaljska banja. Sad ja ne znam da li ona radi, ja mislim da ne, ali ima voda, ima neki izvor. Evo ima ovdje, evo, to je Radaljska banja. Ovaj objekat ovdje, to se ovdje ima bazen, ali nema, to je sve je to napušteno. Nažalost, šteta. Vjerojatno je, ima izvor kvalitetne vode. Evo ljudi, posle tačno 10 km izlazimo na glavni put, znači 10 km od ove raskrsnice do jezera. Evo, znači lijevo se ide za Mali Zvornik, Ljuboviju, a mi idemo desno za Banju Koviljaču.